Pozdrav svima, u današnjem videoklipu govorit ćemo o tome može li se smršaviti samo na pojedinim dijelovima tijela. Nažalost ne može. Najčešće gluposti, najčešće greške koje ljudi rade je recimo, obično ljudi žele na neki način lokalno smršaviti. Kad se skinu i pogledaju se u ogledalo, prvo što vide je recimo višak sala oko struka. I muškarci i žene. I onda oni žele je posmršaviti samo oko struka, a ovo ostalo im odgovara otprilike kako izgleda, malo da je krupnije. Recimo kod žena grudi, najčešći zahtjevi žena kad mi dođu da ih treniram, recimo ja bih htjela smršaviti samo oko struka, ali da mi ostane ovako malo veća guzica i veće grudi. To je bilo da neka idealna genetika, jel? Pa onda kad mršavi da smršavi oko struka, a da grudi toliko ne izgube na volumenu. Međutim, način na koji mršavimo isključivo je vezan s našom genetikom, isto kao i način na koji se debljamo. Pa ćete tako vidjeti neke ljude koji su recimo debeli samo u guzici, neke žene koje imaju ogromne grudi a malu guzicu, ili neki ljudi se debljaju samo u trbuh ili u bokove, kukove i tako dalje. Ista stvar je s mršavljem. Kad jednom tako deblji čovjek koji recimo ima ekstremno puno sala oko trbuha, a recimo na ostalim dijelima tijela nešto manje, on kad krene mršaviti, zadnje što će mu ostati je trbuh. I tu ne možemo napraviti ništa. Znači, ako odemo u teretanu raditi trbušnjake, znači vježbu za trbušne mišiće, sa ciljem da smršavimo samo oko struka, to je glupost, to je nemoguće. Znači, pa sigurno, ja ne znam, sad ću lupiti neku brojku, ali više od 60% ljudi u teretanama dolaze raditi trbušnjake zato da skinu centimetra oko struka. Centimetri oko struka skidaju se dijetom, naravno i treninzima, ali se ne može skinuti lokalno. Znači vi morate generalno smršaviti da biste izgubili centimetre oko struka. Ako recimo želite smršaviti oko struka, pa sada mi cilj, onda morate jednostavno generalno smršaviti i onda će se smanjivati naravno i struh. Neko genetski ima više sreće, pa recimo nema toliko sala oko struka, ni kad se malo udeblja, možda mu se više hvata, salo se može hvatati više. Ja sam vidio ljude koji kad se debljaju, znači struk im ostane relativno u redu, salo u noge, guzicu, pa čak grudi, leđa, ramena, znači jednostavno tu pokupe sala, a struk naravno pokupe u struku, ali ostane manje masta nego što je recimo kod nekih ljudi koji se isključivo debljaju u struku. To vam je sve do genetike. To ne možete promijeniti nikako, niti možete na bilo koji način smršaviti lokalno, samo oko struka, samo oko guzice, samo oko butova i tako dalje. Sljedeća velika glupost koju ljudi rade, a vrlo je česta, je da oko dijelova oko kojih žele smršaviti, da si motaju plastičnu foliju. Plastičnom folijom užas. Znači plastičnom folijom izazvat ćete više pojačano znojenje eventualno u tim dijelovima tijela, jer će se taj dio tijela više zagrijavati, pošto do plina neće moći odlaziti, generirat će se iznutra zbog opterećenja, neće moći dio odlaziti zato što će ju folija na neki način zatvarati. I onda će se taj dio više grijati, teže hladiti, pa će tijelo pojačano znojiti oko tog dijela i onda dođete kući poslije treninga, uzmete metar, izmjerite oko struka, opalo, od jednog treninga smanjilo se nekoliko centimetara struka, jel? Međutim, radi se o tome da je bilo pojačano znojenje na tom dijelu tijela i tu ste izgubili malo više vode, možda nego na nekim drugim dijelovima, jer sigurno ste se više znojili oko struka ako ste si omotali foliju. Onda lijepo dođete kući, uzmete malo paradajza, malo ga posolite, malo popijete koju čašu vode i onda u roku od kojih pola sata ponovo izmjerite struk. On je naravno ponovno isti jer ste vratili izgubljenu vodu koju ste previše trošili na treningu iz tog dijela, jel? Dakle, ljudi često povezuju znojenje sa mršavljenjem, pa misle ukoliko su se više iznojili na nekom treningu da su više skinuli sala. Jer oni ne povezuju znojenje sa gubitkom vode, nego povezuju znojenje sa topljenjem masti, što je potpuno krivo. Znači, znojenje na treningu je pokušavanje vašeg tijela da vas rasladi, pa izlučuje vodu na površinu, jel? To nije topljenje sala, to nije otopljeno salo, sad izašlo kroz kožu van pa sad curi, jel? Znači, znojenje nije topljenje sala, nego gubitak vode
koju ćete vratiti ili za vrijeme treninga ako pijete dovoljno vode ili poslije treninga, nadoknadit ćete taj pojačani gubitak vode uzrokovan znojenjem. Tako da ukoliko slučajno motate foliju, znači oko struka, prestanite to odmah raditi jer to vam neće skinuti dodatne centimetre sala oko struka. Ako radite trbušnjake, dođete u teretanu pa onda sat vremena radite samo trbušnjake s ciljem da smršavite samo oko struka, to isto odmah prestanite raditi jer to nije moguće. Lokalno skidanje sala ne postoji. Način na koji skidamo salo uvjetovan je našom genetikom. I kako je zapisano u našem genetskom kodu, tako ćemo se debljati i tako ćemo gubiti salo. Ako nam ostane višak sala oko struka, a mi ga želimo ukloniti, a recimo dalje smo već poprilično suhi, mršavi, sve što mi možemo napraviti je da budemo i dalje na dijeti i da skinemo još koji kilogram sala dok nam se ne izravna i trbuh na način na koji želimo. Bilo je to sve za danas, vidimo se u jednom od sljedećih klipova. Ako vam se svidio ovaj video, slobodno ga podijelite, možete se pretplatiti na kanal, bit će još ovakvih videa, vidimo se u jednom od sljedećih klipova. Pozdrav!